Svako dobro i dobar dan, moji pretplatnici i oni koji ćete to postati. Evo, birao sam između nekih tema koje bi možda trebale da se govore na ovom kanalu i drugim kanalima koji su vezane za ovakve slične teme, pa sam shodno s tome odlučio da ću staviti, pošto ljudima nije još toliko poznata razlika između istočne takozvane zapadne crkve ili istočno i zapadnog kršćanstva, između grčkog i latinskoga, i evo ovi rat i između Ukrajine i Rusije zapravo nekoga stavlja u vjerski kontekst, pa te razlike da malo učinimo jasnijima. I u svakom slučaju to su teme koje se slabo govore na mjestima gdje bi se trebali govoriti, to su u nas katolika crkve. U ime ekumenizma koji nakon drugog Vatikanskog sabora se po svaku cijenu radi na ujedinjenju kršćanstva, što je u svaku ruku pohvalno, ali u drugu ruku mi koji malo bolje poznajemo stvari koje se odnose na vjeru i događanja, vidimo da je to zamka, jer nikakvih približavanju između istoka i zapada nije došlo kao 1054. godine kad je bio raskol službeni, pa ni do dana današnjega. Pa evo i pitanje za našega blaženoga Alojzija Stepinca, kojega je vrlo vješto preko Srpske pravoslavne crkve, njihov lobby koji je stopirao kao uzu daljnju za svetost, i vidimo da su te razlike velike, ali u drugu ruku ekumenizam po svaku cijenu ne ide i neće ići. Bar kažem kod onih koji misle svojom glavom, nas je dosta, šutljiva smo većina, ali po meni se to treba preokrenuti. Jer kažem, i eshatološki gledano u ova povijesno prevratnička doba, kada se po onome Markovu evanđelju gdje kaže, gdje se čuju glasine o ratovima, evo sad čujemo, valjda ste čuli glasine i o Trećem svjetskom ratu, kako se NATO priprema vrlo brzo i u skori 5-6 godina za rat s Rusijom, i zamislite kršćanina udara, a to je svakome ravna crta, i uopće ljudi ne sagledavaju stvari nego gledaju sa jedne pozicije, a treba vidjeti jednu i drugu stranu da bi čovjek mogao donijeti pravi sud. Dakle, iću malo u povijest i kažem, taj raskol se dogodio 1054. A zapravo od Teodozija I. još kad je Rimsko carstvo stvorilo Konstantinopol, zapravo Konstantin Veliki, kad je prebacio na istočnu stranu takozvani Bizant, Novi Rim kad je stvarao, i kad se carstvo širilo, od tada nastaje i vjersko središte, naravno uz Antiohiju, naravno uz Jeruzalem i naravno uz Egipatsku Aleksandriju. Znači, ni primisa onda nije bilo na islam i muslimane. Ali evo, kao što su kršćani razjedinjeni, nisu se nikad mogli dogovoriti ni kroz tih prvih 1000 godina, pa evo i 1000 godina do sada, to je 2000 i nešto, tako se neće dogovoriti ni do kraja svijeta. Dakle, još to počinje sa nekim takozvanim Focijevim raskolom, to je bilo 869. ili 870. godine, i nije dugo trajao, ali tada je obostrano izraženo razumijevanje zakoniti razlika i međusobno podcjenjivanje osude, posijano je zlo to sjeme. Dakle, s mukom teško uspostavljeno crkveno jedinstvo bilo je uvijek krhko.
sve izraženije kulturne, to sam malo prije rekao, razlike između istoka i zapada su se stvarale, između grčkog načina razmišljanja i između zapadnog načina razmišljanja. Dakle, tijekom 10. i prve polovice 11. stoljeća u više navrata je dolazio do zaoštrenja odnosa između jedne i druge strane, pa i do kraćih prekida crkvenog zajedništva. Sve je to pripremilo put konačnom raskolu koji je neočekivano pukao sredinom 11. stoljeća u doba carigradskog patrijarha Mihajla Celularija. Celular je kao mladi aristokrata sudjelovao u političkim previranjima koja su potresala Bizansko carstvo i on je bio umiješan u neku vrstu urote koje su carske vlasti otkrile i onemogućile. On tada da spasi život i slobodu sklonio se u samostan i zamonašio, znači otišao u monahe. Dakle, kao monah s vremenom je stekao povjerenje istih tih carskih vlasti, a za vladanje Konstantina 11. dobio je politički utjecaj. Tako se na koncu uspio popeti na prijestolje carigradskog patrijarha, to je bilo 1043. godine, dakle, i uvijek je bio neraspoložen prema zapadu. Kažem, uvijek su bile razlike, a došle su sve veće, naravno, to govorimo kasnije, nakon križarskih ratova i svega. Dio južne Italije koja je tada pripadala Bizantu nalazilo se u nezavidnijem položaju. Tako imamo i ove naše krajeve i vidimo da danas je pitanje Srpske pravoslavne crkve i Hrvatske pravoslavne crkve. Do početka 11. stoljeća ugrožavali su ga Saraceni, koji su bili stalna prijetnja ostalo Italiji po vlašću njemačkog rimskog cara i pape. Svima je dobro došlo kad su Normani odatle potisnuli i potrali te Saracene. U Bizantu su za sve to uvijek smatrali uljezima i kao što su i ta ratovorna plemena koja su ratovala i ostala s njima s europskog sjevera pristizale su nove postrojbe koji su se brzo osilili, počeli bezobzirno širiti područje svoje vlasti i zadavali su velike jade podanicima obaju careva i samom papi. Stoga je Argrios, predstavnik bizanske vlasti u južnoj Italiji, smislio plan, a savezni zapadni car i papa i zajedničkim silama su te uljeze uspjeli smiriti. S tom se zamisli suglasio i bizanski car Konstantin 11. Ali vijest o pripremama za takav savez iznemirila je patrijarha koji je odavno bio otvoreni mrzitelj zapada i spomenutog Agrijevog protivnik je samog zapadnjaštva i načina razmišljanja. Počeo žestoko napadati njega i njegov plan i o savezu s takozvanim zapadnjacima ili latinima i općenito sve latine i latinsku crkvu i daleko bezobzirnije i oštrije nego nekoć Focije. Što uspješnije potakne otpor i mržnju, u drugim iznosio je stare optužbe i napada poznate obredne razlike. Dakle, što je u redovima neukog puka imalo daleko više odjeka nego bilo kakva teološka rasprava. Tvrdio je naprijed da su Latini iskrivili vjeru jer za Euharistiju uzimljaju beskvasni kruh. To je jedna od bitnih razlika. Druga razlika, odmah ću reći, filokve. Znači, kada se u vjerovanju spominje da Duh Sveti izlazi od Oca i Sina, zajedno slavi, skupa časti zajedno slavi, a u Bizantu ili ortodoksiji ili pravoslavlju govori da izlazi od Oca. To je zapravo original je bilo da izlazi od Oca. To je, ja mislim, na Kalcedonskom saboru i utvrđeno, ali su kasnije, pozivajući se na Ivana Zlatoustog koji je s istoka, Latini ili zapadnjaci, kako ću ih nazvati, zapadna crkva, sami su donijeli odluke kao što je trojstvo, da trojstvo u jednome bude jedno tako da izlazi od Oca i Sina. I to je to filokve, vjerovanje. Dakle, uz Euharistiju to je bio veliki, ajmo reći, teološki problem.
Onda još je bio jedan problem, post korizmen i post subotom isto nisu se mogli složiti zbog toga. Dakle, malo teološka znanje u posljednji trenutak otkrio je stari Focije prigovor da su zapadnjaci zapali u herezu time što su vjerovali sam taj izraz Filokoje. Svjestan ipak da se slabo razumije u teologiju, zamolio je ohridskog nadbiskupa Leona da on sastavi teološko-polemički spis protiv Latina ili Zapada. Dakle, što je on i učinio. U tome spisu poslanom, trakijskom biskupu od njega, od zapadnjaka, se tražilo ni više ni manje nego da smjesta napuste svoje obredne običaje i sve ostalo što se nije sviđalo Bizantincima. Tranijski biskup, iznenađen raspravom i bezobzirnim zahtjevima, proslijedio je spis u Rim i papa Leon IX zadužio kardinala Humberta, on je inače bio Njemac, papa po narodnosti oba dva i u naravi slične Celulario, da na to odgovori. U Rimu nije bilo nažalost nekog drugog trijeznijeg teologa koji bi sastavio smiran, argumentiran odgovor, a Humbertov nije bio manje oštar od Leonova. Tu je došlo do zategnuća skroz odnosa. Bizanskom caru bilo je do mira u zemlji, do saveza kakav je predlagao Argrios za suzbijanje naravno opasnih Normana, potomaka Vikinga. Stoga se zamolio papa da pošalje svoje legate u Carigrad na pregovore, nadajući se da će na taj način ukloniti nesuglasice i smiriti otpor. Papa se molbi odazvao, ali po nesreći na čelo svog poslanstva stavio spomenutog kardinala Humberta. Razgovori su zaoštreni ozračju bili i odgovaralo je žestini Celularije i Humbertove naravi. Zapravo nisu se mogli ni provesti ni povesti. Zamijenile su i međusobna prebacivanje optužbe i neki patrijarhovi aktivisti išli su tako daleko da su u jednoj crkvi u Carigradu koje je bogoslužje obavljalo po zapadnom obredu obeščastili posvećene euharistijske čestice tvrdeći da tobože to nije tijelo Kristovo. Dakle, rekao sam prije, bilo je pitanje beskvasnog kruha. Što je tvar za sakramentalnu posvetu potrebljen beskvasni kruh. Legati su nakon svega što se dogodilo odlučili odustati svakog pokušaja daljnjih pregovora te odmah krenuli natrag, ali su prije odlaska sastavili dokument koji se u papino ime izopćili lažnog patrijarha. Dakle, i njegove sve pomoćnike pripisujući im olako kojekakva krivovjera i krivice ili hereze. Tu su povelju 16. srpnja 1054. godine položili na oltaru crkvi Svete Sofije, današnjem Istanbulu, ondašnjem Konstantinopolu ili Carigradu. Zatim su prijateljski se oprostili carom i krenuli u Rim. Car je pokušao zaustaviti smatrajući da možda ipak nije nemoguće pomirenje. Međutim, vidio je koliko je uzbunu u narodu digao patrijarh, shvatio je da je bolje da što prije odu. Patrijarh je 24. srpnja 1054. održao svoju sinodu na kojoj sadržaj dokumenta papini legata krivo prikazao kao izopštenje cijele Bizanske crkve, ali oni su samo izopćili ovu Carigradsku patrijaršiju. Pa onda za uzvrat on izopći legate i sve oni koji stoje iza njih, ne spominjući izričito papu. Dakle, vidimo i bilo je nesporazuma, a i od tih nesporazuma, 1000 godina onda do sada nema napretka. Dakle, formalno pravno gledajući, niti je Humbert ustao protiv cijele Bizanske crkve, a još manje protiv njezina cara, niti je Celularije izopćio papu ili rimsku crkvu. Osim toga, papa Leon IX, koji je legate poslao, umrao 3 mjeseca prije toga. Vidite, zanimljivo. Nasljednik mu je izabran tek u rujnu, pa se može smatrati da legati više nisu imali nikakve ovlasti za postupanje u papino ime. Ostale istočne crkve uopće nisu Celularija slijedile u borbi s nekim oduševljenjem, a malo je tko te nesretne događaje shvatio kao potpuni konačni raskol. To je bilo ono uobičajeno kao i za vrijeme Focija, prije jedno 200 godina unatrag. Međutim, stjecajem povijesnih okolnosti taj raskol ostao neprevladan sve do naših dana i križarski ratovi mjesto da pomognu, oni su taj raskol još i pojačali.
Dakle, vidimo za vrijeme Lava IX. Legan Humbert, Njemci šalju to da riješe s Bizantom, a na drugu stranu imamo Mihajla I. Celularija i dolazi do kompletnog raskola i nerazumijevanja. Još ću nešto reći o istočnjacima ili tom njihovom načinu razmišljanja. Recimo, njima nije bitno kao katolicima si svaku nedjelju prisutan na svetoj misi. Njima je zapravo više gleda na židovsko, na hramski stil, da je tu svećenik koji daje žrtvu, da narod tu nije bitan koji sudjeluje. Ima tu dosta tih teoloških razlika. To je ovako jedna od koje sam se sad ovako sjetio. Dakle, sami oni se pozivaju, ti Bizantinci, da su oni ekumenski patrijarh još od 451. godine od tog Kalcedonskog sabora. Međutim, Carigrad 330. godine smatra se kao od Konstantina koji je osnovao ovu samu vjeru, što naravno na odbijanje pape Damaza I, kasnije Grgora I, oni odbijaju Bizanticima ikad potvrdu kanona za tu carigradsku patrijaršiju. Dakle, patrijarsi imaju podršku bizanskih careva, a Kalcedonski sabor, to sam malo prije rekao, zapravo priznaje carigradsku arhiepiskopiju, a da upravlja, ovako je to bilo, Malom Azijom, Trakijom, to je današnji dio Bugarske, takozvani nekim barbarskim područjima. Oni su izvan patrijarhata, znači zapada, Aleksandrijskog, to sam rekao, gdje su najjače bile škole, Egipat, Antiohija i Jeruzalem. Dakle, Papa Lav I odbija prihvatiti takozvani 28. kanon, tvrdeći da nije pravovaljan jer je donio odsutnosti njegovih izaslanika. Carigradski patrijarh nosi službeni naziv arhijepiskop Carigrada i ekumenski patrijarh. Evo vidimo kad su Turci osvojili Carigrad 1453. godine, patrijarh službeno prestaje postojati, a službu preuzima 1454. bizanski monah neki Grgur Skolar, poznat po suprotstavljanju utjecaju zapada. Vidimo, cijelo vrijeme se ti Bizantici suprotstavljaju zapadu, pa bija Turčin ili Mongol. Dakle, on uzima ime Genadi II. Te ispunja nakanu muslimansko-osmanskog vladara Mehmeda II. Koji želio vladati kao izravni nasljednik istočnih rimskih careva. Ovu službu je pa vršio Grk i Grci, i evo vidimo, nije bilo to toliko sloge, pa su nekoliko patrijarha muslimani zapravo Osmanlije pogubili, a najpoznatije među njima takozvani Grgur V. i uskrsni ponedjeljak 1821. je pogubljen. Tek negdje u 19. stoljeću dolazi do nacionalne svijesti, evo vidimo ovdje i naši susjedi i ti, pa dolazi do balkanskih ratova i svega, ali sami ti, sad ću govoriti samo o vjeri, pravoslavna crkva nije pravna cjelina kao Rim, nije nikad ni bila. I križari samim osvajanjem Carigrada 1204. godine do 1272. oni ostavljaju dubok trag još većeg animoziteta prema Rimu i prema zapadu. Dakle, 1928. godine 49 episkopija je bilo predano Grčkoj crkvi. Zašto ovo govorim? Autokefalnost je njih bitna. Zapravo oni imaju nacionalne crkve, a katolici imaju univerzalnost, Rim je glavni i svi smo mi, ima Hrvatska, primjer Njemačka, konferencija, ne biskop, nego Hrvatska, Njemačka, Francuska, a svi smo pod Rimom, jedinstvo, univerzalnost, to znači katolikost, univerzalna. A ovdje je drugi način da se mogu osnovati nacionalne crkve, po nacionalnom crkvom, kao što i Ruska crkva radi, zapravo diktira, evo vidimo i sa Putinom, i on je bivši KGB-ovac i komunist, pa opet evo surađuje sa kršćanima. Ne znam šta bi vam tu komentirao, to je sve sprega vlasti, moći i vjere, a to ne ide jedno s drugim. Najstarija patrijaršija je, da još ovako malo kažem, Bizantici, Aleksandrija.
egipatskog evanđelista Marka se još smatra, kao se ovoga da je bio papa i patrijarh Aleksandrije i Afrike. I tu je samo bio problem monofizitizma. Šta je monofizitizam? To je na saborima 5 koji su bili bitni od Niceje, Kalcedona, Efeza, Carigrad 1, Carigrad 2. Monofizitizam je bit, to je Nestorije spominjao, kad se spominje da je Bog jedan, da nema ga kao što mi učimo u trojstvu, znači samo Isus. Nema Duha Svetog, nema nego Isus, Isus Bog. Dakle, i katolička crkva priznaje pravovjernost naučavanja monofizita samo u svezi nauka o Kristu, jednoj osobi, a ne priznaju ih naravno u ovim stvarima da oni ne gledaju trojstvo kao na trojstvo i jedinstvo, zapravo jednu osobu. Tako da katolička crkva, rimska, priznaje armensku apostolsku, sirsku pravoslavnu, kopsku crkvu, i monofizitizam je u samom Efezu nastao 431. godine, gdje je najbitnija dogma proglašena o djevici Mariji, Isusovoj majci, gdje u povijesti kasnije protestanti Mariju nikako ne mogu dokučiti, shvatiti i ne priznaju je u smislu onoga što je dogma donesena od katolika i katoličke crkve. A o raskolu s protestantima i Luterom ću napraviti poseban video. Ovo sam ovako ukratko u svezi ovoga raskola. I on je do dana današnjega i teško će se to ikad moći pomiriti, spojiti te stvari. Tako kad neko spominje komunizam, to je zapravo utopija. Jer pa sama istočna crkva uopće ne poznaje kao na zapadu na teološki način da se tu i filozofija ubacuje preko filozofije, da se vjera zapravo da se gleda vjera kroz jednu prizmu i te filozofije, zato što se preuzelo od antike, od Rima, a vamo su oni preuzeli oni što smatraju istok izvorno, i to do dana današnjega su velike razlike koje će ostati i do svršetka svijeta. Šta da vam kažem, hvala vam lijepa na slušanju i pozornosti. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav, Bog i Hrvati.